Ma'am, Kamzari to Neighbors Impact News Nay Raj Nongthombam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events. Ma'am, Mutar Nokchering as if February Tarik Tarani to AC Raja Sabada Citizenship Amendment Bill 2019 C table Toraga pass Torakatra Habagi Manipur Miam the Nunang Blavana Aran Numidang the Horgayam Kana Kongjang Junction Bore at the Junction Kongjang Singaran Numidang the how given the mechanics the Yam Kana Junction Bahor Labanitu Nasi Sika Hena Kongjang Junction Benumit Amo Oigadra crucial day Amo Oigadra Northeast Kimaro Manipur Doomsday Oigadra Hadamiam and Mipaina Baduga Marilena Miam Kongjang Junction Sangsali Kongjang Singasita Kahenba Yorokadra Habagi Nataka Loen Order Gi Lebak Lenga Kyoba Loen Order da Yam Chow but threat Amo Rakatra Haiduna Narang Numidang Si Imphal Westki District Magistrate Naurim Province Natokpa Order Amagi Matungina Order Sida Cable Television Networks Regulation Act 1955 ki Section 19 ki Makada prohibit togani thingjan with transmission and retransmission of agitation, protest of any form, inflammatory speech and or public discourse that may incite to violence and any program which may lead to breach of public peace and tranquility in the interest of the general public. General public ki damakta yengaga akogi miyam gi tangdu leitaba amadi Santi the Akaiba or any kind of agitation, any kind of discussion, speeching, see, masi transmission Totanaba order Amatole. Tolebo order Sigina Asina Marmoidana, Miyamgi, Sansali Bangasi, Kongjang Singasi, television get through the Manipur television channel sing, local TV channel sing, Amadi satellite channel sing Asina, Masi Ninghatamna, Sandokchabangam Dabagi, Wapam Amadi Wari, Masik, I think Basil and Lena. High TV channels in Asana Makoi talk duties in the Domati Toria to live order see Mutargadi, Leba Magi, Lenga Magi, low and order Nakpasi, media control Toraga through media via media Lenga Amagi, low and order see control Tokata Habagi Wapum Dulae, Aruga media da Sigi order Silakpa Haktan Natana, social media city Yam Chop Tulam, where Minimarmatuni internet su, Naranumidang, the Horgan Mangani Goina. Ano Uba Bizim Malenga Sigi regime the Homluk Suboina. Numin mangani ki internet su ban tawkhre masina maram oiraga hangai bu question si law and order si media gi through da natraga social media internet ki khuthang da nga abra natraga hariba media social media internet asina koi gi law and order gi situation si da threat ama pirabra lenga ta threat pira habri question am lai question si ki matang da khana ne ko si impact news ki student election library basi joining us tonight on Manung Hutna social activist Oja Johnson Eleangbam ne hamtro Oja Johnson Butaram Cherry, welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us the Imphal Free Press ki editor Oja Pradeep Phanjoubam ne Oja Pradeep Butaram Cherry, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us Sanaleipak ki editor Oja Hemantakumar Ningomba ne Oja Ningomba Butaram Cherry, welcome to the show, appreciate you joining too. Ahan bu question si Oja Ningomba ki tum haujarge Oja sigi order ama tholakpa aduge internet mangani ki ban tawba for the third time. Lengak sigi Manung da habatare BJP no luching lengak sigi Manung da ohum laksu Manipur University gi matam da anirak habatare Manipur University gi irang gi matam da July gi tarik kundagi horga amu tarik kumari phauba ko gi numit mangani ban legra duga September gi tarik kundagi kun gi numidang haidra kumatho gi numidang stagi horga kumanga phauba samay kundaru phauba samay numit mangani gi anirak legra handagi sina amu ohum laksu ba ban oido ne internet ban tawba maru ina social media da mayam pau phaudo bujin tawba yanan daba. Number 2 television channel sing da Summa Makalgi any inflammatory Ogatapa Natraga Lenga Akogi Lebaki Tangdu Laita, the peace Santida, Akai Ogatapa Kogi Kongjang Sing, Amadi speech sing, Kanan and Wissing Tabayaro, Heavy Wapam Laisi, Kari happening a Kogi low and order see media get through the Maru in a visual media get through the internet key, electronic media get through the control to know in a lobby Duribra Natraka, high media sing as in a Lenga the threat or a logo Duribra, Kari Wapam meaning. Mediana ahan begitu nak teng tapke, ada anis begitu terlake. Okay. Mediana threat tau begitu nata bada. Masagi protest mayam ama tau bersida, koi mayam je sum hengelakan ya begi aki bama lengak terlai begi kuda mama koi ufange. Mayam siam warawi by the kita nanti ngasi suatu ngai curfew tugai kerana mungkin kuda hore isi. Koi maru ina tim labida dan singa mai kai da adam hawi. Koi na Jun I think Hana MU matang dadi ngasagi kapi ba mayam koi kanogi mo bom ni kang di or PR gas ni kang de eastern bom ni kang di kapi mayam di only MU gi area khakta side khakta taram me ada hojeti Imphal city manung kita loin mak koi sennatum sentung ta ba hore buji aduna di nawai gi jun taraga nipan gi thodoki adu da leiba irang du gi mami du ure gamen siam section batangai phati
aina social link chata yata ba internet leitingai gi mamang jun I think thoki adum thoi aina hajar se mayam su khangbiram gani hujik internet thingjala kanda sigi thodok se thoi kan ta pam da thodok thoi na moina lobo se lan gani matam du da akhoi ISTV aduga Sin TV na lerami akhoi madu Imphal cable haibra keno haigum toy matam du da armai to ani thongna lerami ani gi role yam song on lowi ada hojik sudu ngai re akhoi gi sida leriba news channel sing sida leriba or na tagna press sing sida leriba editor sing si loin responsible ngakane moina sida di lo na yai sima lo na yade hai port na yengshin bagi authority moida leri neba PCI की गाइडलाइन में तुम इन मोई थबक तोड़ी ने बा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल कयार करी करी हाई के लोई खंगे बा 19 क्लोज 1 द करी हाई क्लोज 2 द करी हाई के सी एडिटर सिंह लोई खंगे अदो मीगी मथौ दुदा तौरी दुदा न हजन हजन को थिगलगदी ओपा साब कौद्रो अदो ओपा साब कौई तौम तो थबक ने ना लवे अदुना मीगी मसन मेन न बगी तमत मयाम से की फ्रीडम ऑफ स्पीच मसन मेन ब यार न बगी शर्म मेत प यार न बगी लव म तौबने ना खोइदे लवे मद सुम देव इंटरनेशनल दुंगाई ममांगी दा तौरिदो एमयू की मतंग तौरिदो अखोगी मरुप अमना PIL तौबीदना कमखाई गिबदगी हांदुरप नत्रो यादे हाइबद्रो ए मदुदा हाई कोर्ट ना पीगिबा रूलिंग दो गवर्नमेंट सिना निंगदबने याम साथीबा रूलिंग अमा पीबने मोय खंगदबने बा सिना तरी याद्रबा हाय पोर अमा लेने अदुना मियाम दा अकाय पीरि मियाम द कमाइन तौगे ना होजिसु येंगसे अखोगी लंबी सड़क हानादी इमुंग मनुंग ngасagi mai makhal makhal yam ko international mobile internet services sin raga da tori singje akoi mobile sin da toraga PUBG sana bana maro ma to mayam phamung de hendo ya da mayam do je sorok loi thore irang hengare lo thingjele jing moina Facebook ta social media da yengje ga da mayam ate dei to ga da mayam do hojik ti lambi da loi thoe nupi nupa mayam loi thore hojik ti sorok loi le re Sina adum pam do thau ko sangi helei ne poche adagi mi traffic flow le mai mai mathau mangam sacha ga ba kanu ki koi ki lohong padhari sacha ga mayam do ga mena ta kafi thamjelle moina bhamna saraga mayam horga yum mai thara ni ga na kar moi mayum kanna bi dam ta leipak ki samna leipak wahan gadra ba moi mayum mai sapa ki ba ki dam ta akoi miyam wahan gadra ba adu ni ka dam moi adu fight tongam di no ba kayam kuirage akoi na wa thengna ri se people kari dam horu du no sine khoi na sim batang gi dam kamai horu du no ba adu hol loi hai tar ga di moi people da pame potu ki mayon da sappa ke doge sine khoi je aduna simale adu internet thing bai ba se hojiki matam da hai tare 21st century da kwai da ki chakot ta matam ne na khale masi maru ina thing je khoi swai ji ga ga lu ga khoi jamun kashmir ga hadi lanmi gi na da police ki miot minai leiba ya chatha ba ya ba pham je sine ta we moi delhi thingam gadra ba delhi da thing bi ne ta moi ngam gam ta ngam moi ba du di kari gi no ba sine adu ta wi no khoi na masi tharok piyo open ho hanbiyo an miyam da migi gasagi mass media gi den adagi di kano gi hoi technology gi piri ba kana basing du maning tong na phagjesunu nungai jesunu adu kana ba logsi hai wane ba adu na raga hoi gi rumor sador kani adagi di kano tor kani mayam hor kani na kita raga di lenga ki posai mai thane ha ga di kai dono bani sing da legera raga na delhi da loi legera do jikte delhi do honge hongbiro mi sasunje mai sak tana ba ai swai hai ningi Okay, matang sida ina oza Pradeep lakshan se khoi freedom of speech and expression to na khoi Manipur da yam to ina wari sana ba du makal gi media da freedom pidre natraga miyam das miyam da su freedom pangandre habagi expression gi communication gi right to communication and right to information gi masai da mat le habagi wakham se to dum laknu su leiri bani aduga internet ban frequently tokba aduga handati amu television da restriction amu pisal ba haitare order am thoga cc to we are adu already tv sing asima gi guideline masagi obo ombudsman amagi makada akoi kari kari pau phongbu yai phongdu yai religion amagi community amagi lenga ki tranquility da karam bakai ga da karam bakai da khangna loim pau tori banga tani aduga kogi PCI gi oba guidelines su loi follow torga jachari bani media ethics and kogi act mayam su khangaga loi pau tonari banga tani plus kogi broadcasting council of india gi su makogi lejari ba guideline mam loi illaga chali banga tani maram no sai sida suma makal gi ano order ma laksan bachina kogi shooting the messenger tar hadi media si messenger mo iduni thoi balle ba ki pau mayam si phangandur ni mayam da adu mayam si cut off tongna bo honak pan han lagu dabra kamai yeng binu See, so when emergency measure or emergency layer land or hair on the land layer, Harry, some drastic measures low the constitution emergency law to professional which emergency law to emergency law to monitor is war. I don't want to see like to get in a hiding mountain and say press machine mentioned by media machine mentioned she can't represent the price. Canada cancer quina as high as he Paul Tolaga, Mam Iran Hingle can have a keep on later. I rather Paul Trotter can Hingle have put him slave. Okay, Paul Slate the cancer and Simak Nasi Iran, how is he
parliament sai bill puthokani habigi irang horina haji irang gasi lokthoktre parliament puthoktre yadre habisi khangal nan hum thambasira min heroin tholko tasina paw thokbem hoda rumor tholko rumor he dangerous way esima sarkar sina khidang gyan ta wat prakhangde rumor actor so thol la agadi thajani akhoi mak su loin rasuli thena ramuni min hangbasi gasi pass hora ai sa khoi karam dar paw ping am dragadi pass of Grena Logang Shona doing Iran who will handle doing. See, Posmus understand the home channel. So, we put media see Yama powerful way, the Masata, the Kiri, Hanging Sarkana, Sitolaga, Iran Horgani. Haziki reposi, let's admit with the brides who attend in a kind of Kitan Waves Young, another Aquina Penoma, ideams and Rokansida, ideams and Rokansida, Mediagi, especially who has getting media, social media, or cable TV, the show is cable TV issue, especially social media. As we mena out of spring at those that came Marami out with a revolutioning at those Iran Honoki poses who Yampan demonstrate okay, social media is dangerous. So, guys, cable TV is who come out on the cable TV hotel, cable TV sister, the same Hagri has key issue, Hanasu has regulation act of the party room. See, effective with those quickly scan tokens. 1995 की एक्ट नहीं outdated हुए 1995 में तुम technology साथी ने jump out है ना अरे माना control तो नहीं बट 1995 की मतम की technology रहने बा कहीं नोटे मत 1995 से कोई telecommunication कनेक्शन फलम दरी satellite TV से 2000 लाख में satellite TV 4 लाख रही TV से cable ज़्यादा नहीं मतम नहीं अरुगा मुझे ना किरम जाए इसमें actor ही है किरम से आता है technical problem का लेकर कोई telecommunication के interfere तो कर रहा माई bandwidth से माना रहा कहीं heavy के problem ले यार वो यार दुमा check तो वो problem ले रहा है अरे ये कोई ये signal था कहाँ से रहा कोई ना spy की तो है तारे कोई आता ही था लेबाग dangerous हो लगा तो वो कोई policy में पानी होने की तो वो या signal लेबर का heavy की port की अकी भी यार ये बा मतलब ना तो कि लेबर में technology रेसी की भी सी legitimate और में आएगा हज़ी तेरी mobile की है कि television की bandwidth तो उंगम तो मैं तो mobile phone तो तो उंगम में ना सी मतलब से कि गनो सी act to redundant और है इसमें सुख भाव तो हम जाएंगे तसे ना act सी याम करना है city में हम तो दिल्ली में satellite on की बिजरा cable की पोसी hold of the cable सी याम करना मुझे थोड़ा out of worm से सी थोड़ा cancel दी कोई लेबांग मचा सिंजरी cable TV फंस चलना रही और cable TV की कैसे मुझे neglect तो रुकी 1995 की act है बहुत current incident ना बगी अरे तो से नहीं इस तरह act ना कोई ना कहीं उम्मा याम ना progress ले तो feel में तो और खावा technology है कि feel से कोई ना सही में सिनेमा पोसी मथंग जे हिटर जन लोरी ना कोई हज़ी थाई ना कैसे bandwidth सी कैसे internet सी पिंग है तो ना program मचा मचा सिनेमा तो होती bandwidth से broad और कैसे सिनेमा हो ये यार है अरे हज़ी broadcasting में होगा कैसे तो 5G का लागन दरी कैसे internet से करनी है ना नुकसान सिनेमा हो गया उन्होंने ना सी लेकिन से तो कैसे है कि redundant और थाई नहीं 1995 की act to apply तो उस लगा अरे हमारा मांगों ने close हम उधर नहीं वो उधर close to the कोई citizen की sama है भी माना है citizen ना लेबाग सी की काहे लगा तो हुआ अरे लेबाग सी foreign country हम ना foreign लेनर में मरीज हुआ तो हुआ काहे भी पॉट खरी और ये सिम में आप सिर्फ कोई नहीं साइड राज नहीं तो खंगम वाता नहीं अरे मैं सता कोई ना तो रिले पोसी कमाई तो लेबाग तो हंड्रेड नो है पोसी लेबाग है से सेटा कोई distinction में सु थमोडो उसना लेबाग है भी सरकार है भी खेले सरकार government is different government is in charge of लेबाग to थोड़ा है मतलब सरकार से भी किसी भी और लेबाग से रखे इन्हें सामने हार के national flag तो फिर में था रोगा लेबाग जो नुकसीदे लेबाग के symbol में तो रोगे दी लेबाग सिंगना को नहीं हार करने वाला और ये सरकार में सिंगना BJP हो गया यो कांग्रेस में हो गया यो मीडिया ना हो गया या मन हो गया यो सरकार सिंगना बदली कैसे मनान कैसे लेते हैं उसमें सिर्फ हंजन कोई केस आफ्टर केस खाना ले हमने सरकार है पोसिका गवर्नमेंट है पोसिका स्टेट है पोसिका अपनी खेने है और कोई इस तरह से ना कमाई तो क्या सरकार सिंगना उसे लेबाग सिंगना है वो खंग है लेबाग सरकार नुकसी दबी है प्राइम मिनिस्टर नुकसी दबी है प्राइम मिनिस्टर चाहिए में आपसे ना लेबाग तो लुई चाहिए कोई समुद्री मछली गांव यार ऐसे सब फजन मगा अरे जेल थम जंगो तोरी में आपसे ना सिगी माइंडसेट से लाख बस रही कोई मीडिया से हमती ना मीडिया सोले से मीडिया तो सिम्टम की पोल मगर सरकार की लाइना आम रही दुगी सिम्टम में थोड़ी मीडिया तो ताइन रही है और मीडिया की मीडिया तो हम थोड़ा तो क्या बने खले रुका सरकार की वनती हमसे पैरानॉइड होइबा हमसे टची होइबा कितने शोक तो मरान ले मीडिया क्या हमारे मसलन तो पे है तो वो तो और मैं तो वो मंगों तो ताइन रही नहीं बगी सरकार तो ताइन रही नहीं बगी मोम खंजब हम नहीं तो और वो खल से भरे ना खल के सोई ना कोई ना हाई हो गई जैसे लेबाग है उसका सरकार है याम थी खेने है जो पता मैं एक से ना खंगों तो ओके लेंगाग है बसिका लेबाग है बसिका खेने है बनी सरकार है बसिका लेबाग का खेने नहीं है बनी मरम तो ना
स्वाइसेदा लेंगांगना का हेना मीडिया दा की बाहेगद्रा नरगा मीडिया के थ्रू दा कोई law and order singa nabo honorable highway ki wafam duni adu matang sida high riba cable television networks regulation act 1995 ki section number 19 the palli basi khoi manipur ki hujik lo riba context de yengu tar gadi only public tranquility the disturb tar kadra hai basi gi point the maling asi koi order mathol isi otherwise atopa point sing your sing se the disharmony par feelings of enmity hatred ill will between different religious racial linguistic and regional groups caste and communities have any sigidi kem to mari leno iduni only last point am ka your to disturb the public tranquility when to broadcast telecast sin number moiduna public tranquility miyam gi tangdu leita ba punsi da kara kadra ha badugi chingna badama sigi notice tholopani aduga atopa amana hairiba section 19 sigi program code hai batare program code khar piri code sigi manung dasu code se punna o boni yaursi masri the code ama khatani maruna hojik thoi ba manipur gi case da applicable oibi yarbisi e da hari bisi code number e da it is likely to encourage or incite violence or contains anything against maintenance of law and order or which promote anti-national attitude promote obana traga law and order gi situation inside torpu yabagi wafam leiba content sing se masi akoina broadcast or idubni telecast or idubni habagi program code khatani hairiba wafam anise khatani hairiba section number 19 sida maru oina media sing sina maru ina koi cable television sing na concentrate togdisi adubo hairiba point si for the last akoi since inception hai batare impact tv no ge ora manipur da leriba media housing sina adumak masi strict torga lakpa point ngantani maram dana sida anoba order ma thokpagi wahan thoksu karino hairiba situation asida ka hena media bu control tokselga miyam bu control tongna hona balenga pu natraga law and order bu control tongna hona bra haibagi wafam duni so idla ise adubu issue khudi mag media control torga solve tawdra haibagi wafam amasu lai so ise dai uja johnson da khajin se kari haibani uja ziki khoi government gi handaki ziki order ma tholai se masi ai wakhanda di masi unnecessary khoi kari hani apprehension am lega aduna praja se hen provoke tongna badu gum order mo ina organi na khalle riding asai su adum haijaba du ne koi impact tv na news sandoki du ka du no ada koi na yenga dau se maruina koi government gi mamang du su ko mamang gi government mem du su koi na u se laiba ki su ba issue umra changchil lakpa adagi democratically changchil lai adu maruina kana kumba na tra mioi ama ni na magi temperament kayumba wahi wata kayumba ma ngangi baduna madugi generalized to we are aduna maram oidana tawdum nate ba adu lebak sigi nata ge spear head tawriba organization sing kari sing sina karmai chatli ge haibisu yengbam changidana adi man pack haira man pack si people's convention tawgre lawriba warep sing adu yam democratic oibrai ni khange ba adugi makha ta bada koi changchile ba adugi hujik hujung citizenship amendment bill si amendment ni constitutional amendment ni masi tawbiganu hanege status quo dum thamsi haibane ba si constitutional demand amane ba si teisra akogi seditious oiba natraga kanagumba angang sing natraga magi temperament na wang khrakanda sometimes ama ani court tawgiba ngangiba leader amana haigiba court ki baduna generalized to we are deba ora manipur si gi wafam se dum thoeba mamang da jun akogi 19 thoki badu yam sang na curfew thamjandana agi matam du internet legi de ko hojik su internet si akogi hector smaina akogi thingjan question ba tawbusi ai wakanda di masi ai kaya ai ya janing di haitere ko made internet ki du da kanagumba kharana hector insight to ya ba wanganga ga su chap chana adugi response so dum mayam reaction pieba nang adumai tawnu khot kono haibese akogi praja sing si yamna du hangna insensitive oibudi naten lawe aduga citizenship amendment bill gi sangsil leibe sidi aidi yam fazana well organized oirakanda yamna fazaba yamna akogi adugumba hana kitang khangam da very sensitive oirakanda mayam si sensitize oirakanda aikogi si pura mina overwhelm tawgidore ko aikogi indigenous population sing asi mina yot khidore ko aikogi future si akoi mami same haibagi adu mugi apprehension rakanda yamna chumba aikogi constitution na piba fundamental right to edi assert tawbunan khalleba aduna masigi tawba movement si masibu karigumba angle amada natraga mioi ama anina ngango tu ko toraga entirely hekta mathu hekta yam kaino akogi anti national oiba dongna natraga peace and kaino da akogi tranquility da kain da bani kain hype right to information si later di akoi karmain tawdun media si thingjil kan natraga akogi singbogi press ki machinji mela kan karmain general opinion saga toino aine hanjan hanjan hype da general opinion hype se
see through media through newspaper never sina kayamuk kan ge habu even the president of India I case my jing ko what if lo was cabinet central government what if lo was general opinion not in favor of that decision oigma tam da hal leba ade public opinion si ching tam khaidana kef ki mayok ta wang na leru matam sidadi government gi magi keno sidi mathau si responsibility sidi adu ka main achum mayon da chamin da ge haibudu adu the phone tholaga work to udong neba adu subdue toraga madu subjugate torakanda chatkadabu natte heba hadi state machinery sin rakanda madu gi apprehension no rakanda unnecessary provocation to kai kanani masi akoi noin khangmani media mele ka Rajya Sabha television 24 hour tharina mi noin khangbu wane haiwan adu de Rajya Sabha television ju menbiro da yaroi do po natrane logic to yaw de haiwan da hadi impact tv na thabada akoi gi is tv na thabada adu yawroi haba adubu pass tawni tawroi karika myam sidi noin thariba Rajya Sabha television 24 hour thari ko adu itaragadi public information dudi adu sum lowri heba whereas aikoi na garner tawgodo budi administration na garner tawgodo budi kaino hai matamda information myam se general opinion myam se kamai tawna positively akoi si pugoda ge haibudu akoi government gi mai mathau na heba adi any consequence fatal consequence oigera amata gura madu miyam ge lepgal ngamgodo adu mi oigodo neba aduna ai wakhandadi sina kai kana doino hai haji information sin noi khangma ngak tani thingma ngamoi hojik sida utte haiwan is news 18 da noi ulisidi haudo noi ulina huja bo nongmai kapa khotpa noi ulisidi thingma ngamdeba aduna freedom of press tasengna constitution da pande haiwan 19 ge noi par kanda it has been included time and again by Supreme Court Supreme Court ki any magi khoi masigi press ki freedom of press yaw di haiwani 19 da adum lon laga hiddenly carry tawle ase dum yawra bane ba adu khoi khangbi rakanda ai wakhanda di masi yani goi menbi da ba aduga aina sum ujabada impact tv na ngasi fawdu provoke unnecessary provocation to ba ude is tv na ude adagi ai khoi gi laiba cso singase Kusi kanagumba amana lam hentu henna ka hene tawba akhoi masa akhoi isagi oijaba ma thingna boida thokeba madu tawrunu ari communal riot tawguni adu flare up tawguni kai ngasi incidents leibra khoida whereas rest of India noi lekana Manipur da leibra ba adugi highly sensitive oiba akhoi gi community ne ba sidai sida kanadabada akhoi gi unnecessary hen irang thokna ba akhoi siloi dabani ari gi free movement tora kanda free mind mi mayam si kamai tungna akhoi si punjela kanda stand du tahor kanda ngasi highway one ne whatever huji parliament puthok pa kira iba are ama tawri myam si miyam sina howna tawri natro sigi follow natra haba adu itari si positively lawra kanda si constitute to ya basi kai no highway si pathway do sidagi semagadi yam phaganin khaleba aduna wisdom lies here okay Manipur gi CSO singoro media oro makoi the sense ama dumak leijabani na karam matamda araga karam wafum singna masi कोई पीस एंड ट्रांकुलिटी कायगे दगे लेंगा की नत्रगा मियाम गे लेबा की हेतर लेबा की मायक तसक दगे चलु हेबसे मसान लोय खंगजब गातनि मरमदना सो असिदा मखोइना का हेन बा एक्सट्रीम दा चलगा पाउ फोंगबा हापा नत्रगा वापम फोंदोक पसी स्पीच पिबा नत्रगा खनने नबगे तरक पसिदी तरो हेबनि मसान लोय रेस्पोंसिबल ओइबा गातनि दुना स्माइना एक्स्ट्रा ऑर्डर म थोकसल बसना मीडिया की मथकता मसी मीडिया बो कंट्रोल तोन होरबा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बु कंट्रोल तोन होनरपगी नत्रगा प्रेशर म पिन होनपगी याम चौबा खुदम अमनि हैबदुनी ऑन द नो ब्रेम तलुजगे ब्रेक तान थुंजर के इंपैक्ट न्यूज़ में तानो ले वेलकम बैक तो निर पे मनु हुनानी 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स विद राज नोंगथोंगबम मनु हुन द ngasi khana jerme basi Rajya Sabha da ngasi February tarik 12 da citizenship amendment bill si table toraga puthorakadra haina khanar mane dubu hariba bill sing ngasi table torakhidre parliament manung da Rajya Sabha manung da tongan ba issue sing maram da matang da habatare opposition na yam kanna irang tawbadagi ngasi si Rajya Sabha gi mifam si ahumlak agent tor matung da masi hayeng phawba agent tawkhibani maram da hayeng si amu expect on February tarik 3 do si da hayeng si puthorakadra putoroidra habi wahum dune du ngasi gi oinadi puthorokidre adubu ngasi si Manipur da yam chauna law and order gi issue da lenga na control to bunga moida situation lakpa ya habi chingna badagi koi curfew thambada natana Imphal East amadi West da curfew thambada natana Manipur da liba cable TV channel sing ngasi da any koi tangdu koi leiba ki oiba tangdu leita ba amadi ing tapasi kai ga da ba protest any form of protest natraga speech natraga khana nei nabagi program hauba television channel sing asida sandok pa yaroi haiduna order ama DC Imphal West na thokpani ngara nungdang se masina maram oiduna media da maruina TV channel sing da
का हेन कंट्रोल तौरगा कंट्रोल तौनो होनरब्रा फ्रीडम ऑफ स्पीच बु कर्ब तौनो होनरबगी हाइबगी वाफम दुलाई एट द सेम टाइम इंटरनेशनल नुबिन मंगानी की ngana नुमिदांग दगी होरगा बैन तौरगा लेखरबनी मसिना अहम लक सुबा बीजेपी नुलुसिंग बलेंगा से हेक लाकपदगी अहम लक सुबा बैन नी एमयू की इशू दा अनिरनी जुलाई की तारीख कुंदगी न कुमरी फावबा मा अदुगा सेप्टेम्बर की तारीख कुनमाथोई दगी कुनमरी फाव कुनमंगा फावबा अमा सुमाइन अनिरक लेखरे हंदगी सना फेब्रुवारी की तराइन थोदी होरगा तरातरुक फावबसी अहम लक सुबनी हंदगी सना सीएबी का मरी लेने तौबनी अदुबो सुमाइना अथिंग मयाम सिगी मरक्ता इंटरनेट के मरो इन डिजिटल इंडिया कैंपेन गाइडना बीजेपी नुलुसिंग बलेंगा का सेन यामकन होनरिबनी डिजिटल इंडिया से की हेक अपोजिट हाबता ओना तैनना इंटरनेट बैन से अहम लक तौसलीनी मरमदन सिगी वहान तोक्से करिनो हाबगी वाफम ने अदुगा डेमोक्रेटिक कंट्री अमदा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज तौगदबा मीडिया दा अथिंग ब थमजलकपा अदुगा मीडिया मसानसु मागी कहतारे मागी एथिक्स खंगना थबक से तौजरिबनी अदुबो ngसाई हारिबा केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 की पॉइंट सिदा कोई सेक्शन 19 सिदा यावबा पॉइंट से पब्लिक ट्रैंक्विलिटी दा डिस्टर्ब तौगदबा कंटेंट से कोई ना टीवी चैनल सिंग असिना ब्रॉडकास्ट तौरिदबनी टेलीकास्ट तौरिदबनी हाइबा वाफम सिदा ngaraंगी ऑर्डर सि थोकपनिना एनी काइंड ऑफ कंटेंट कोई टीवी चैनल सिना संदोकु मतमदा चुमना वाकर में फमजबबु ओइरो रैली चचबबु ओइरो नत्रंगा सिगी मनुंग हुनगी डिस्कशन भी सिजबु ओइरो मसिना मरम ओइदना मियाम दा इनसाइट तोहली मियाम दा इनसली मसिना मरम ओइदना मियाम की इहोचे चाउथोली हाइदुना एनी कंटेंट सी यावखरे हाइदुना मसि मराल सिबु याबा मखल की ऑर्डर ने ngaraंग थोइ से मरमदुननी कंटेंट अकन बोइगरा अचंबा कंटेंट ओइगरा एनी कंटेंट से इरांग थोली हरतुनी मरमदुन यामना साथी मखल की ऑर्डर ने हेग येंगबदे इचम चम ऑर्डर मानबई वानी याम साथीबो ऑर्डर ओइदुनी कनो इचम चंबा पाव अमो फावबा मसिना वायलेंस इनसाइड तवी ट्रैंक्विलिटी थुगाई पीस थुगाई हाइदुना हेक्ता मराल सिरक यादुनी ओजामदा करे हाबिनी कोइदा नोटिस अमा साफ तौगुमबनी नोटिस ने साफ तौरिसिना कानरिसी मोइदा हाइतारेको अखोगी मियाम की मसिन मेनबो होनबा कामुदा कानरिसिना नोइबु केनबा केलकाना कनोम तौबिया हरगदी सागी अरु वफम मयाम आदai मियांगी प्रोटेस्ट मयाम दो उतना लेरगदी मोगी पांदम दो फंगदोइने अदुमुगी केनबगी अमा ते अतोपा मना नोइना करिगुम खितंग अखोई काइहोबो याबा वा अमा हरक मतमदा नोइसी फारगा सेराक पिबि याबगी लंबी अमा नोटिस न पिदोने मोइ पायर अखोई नोटिफिकेशन मा पिबनी मदु इंदबनी अदुना लोगी मतुंगना थबक लखोटपनी हाइबे यानबगी इशू अनिसिदा पोसे लाकपने आई दिंग साइन थमजगिदुनी कानदबा पोट अमनी मरमदी पाउसी सुंगाइरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुंगाइरे अखोइना तौरिसी तौनुं तौम धरती रूल अमगी मखादा सलिनी जाय कॉन्स्टिट्यूशन की मखादनी देन अदगिदी बाइलो मयाम लेनी लेपाक सिगी लोदगी मखादा अखोइना बाउंड तौर सलिनी अइना सनिंगे अइना इनिंगेना अइना nganningeना अखोइना साइद हाइरनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अखोइदा आर्टिकल सिदा मसागे दम यावजरबनी आर्टिकल कैनोसिदा 19 क्लोज 2 दा यावजरबनी अखोइ रीजनेबल सेक्शन हैना nganning ngang यादबी पोट खर जुयल लेइदना सि पोटिन यावरगा दम मसि पुनम सि लोइनमक एडिटर सिंगदुना पाउमी मयाम सिंगदुना लोइन खंगला ले पोट मने खंगला लेंगैदुदा वजा अमुक साजलकपगी वा वरगदी कानदबा वारेमनेना इन सा हाइजेक ददुने अदुना पोट इशू अनिदने अदुना अखोइना श्री येंगदुसी उजिकी इशू से अखोइ इशू सी अराइबा इशू अमा नते हाबसिंदी अखोइ मयामना खमिनबम चंगे खमिनदुसी मयामसिना माय प्रोटेस्ट तौरिसी प्रोटेस्ट सी मफम खुदिंग दम तौई तौरिबा प्रोटेस्ट सी उजि ब्रॉडबैंड से थिंगदे ब्रॉडबैंड इंटरनेट से थिंगदे थिंगदबरिना मजागी पाउमिसिंगी ऑफिस खुदिमक्ता ब्रॉडबैंड इंटरनेट लोय कनेक्शन लोय ले अदुगी खुथांगसु लोय यौबि याय अदु मपांदा लोय यौबि याय देन अदगिदी यौगी यौगा दिमापु चलो सायो चलो बन यौवाक्तनी पोतुन लुसलगदी अखोगी लेबाक अमना थोपा थोर वाथोक मयाम पृथ्वी की मपा कनोदा अरा हमदा यहोनबा मीन्स मयाम अखोई पाउमिगी सो खुजु दम लेजरिसिंगाय अदुगी टेक्नोलॉजी मयाम लेनरि गाक्तने अदुना सिगी मयाम सी अदुम खल्लकांदा गवर्नमेंट तौरिबा पॉलिसी जी अदुम लालेन दोगदबने अदुगा डेमोक्रेसी हाइसिदा मियाम हाइबा मदम यावी मसिदा मियाम याउदबा कनो से वान थोकमता लेते डेमोक्रेसी लेते अदो मियाम न कैदौरिगी हाइबा पोतो खंगनबगिदमक्ता मियाम प्रोटेस्ट तौनगदबनी मियाम न पामदे हाइबदो अदो मियाम न पामदे हाइबदो खंग कानुदा मियाम की इहुल खंग थबक तौगदबने मदु नतना मियाम न कोई प्रोटेस्ट तौब मियाम सिंदु तौबि यारोइना कर्फ्यू थमजनबा देन अदगिदी टीआर गैस काप्सन बा येंगसेबा कसे पुलिस पर्सनल मयाम सिंसिना मागी मरनाइ दौनगा कसागी इमा आइबेल अदि इसिलिनाउ मयाम सिंदा ताना मोइना काफि मयाम जि करिगिनो सिंदा मोई मथौ नतबसिनी येंगसे अखोई इशू से मिजोराम दसु लेरिनी असम दसु लेरिनी नागालैंड दसु लेरिनी टीआर गैस अमु काप्ती सैना सेट कंदी मोइ दम यावी
people sing to them laholi khongali adu kaiba adu laina phi thongdo protest sadak patanda phi chalaga maya mangda uhondana bagi ikai khunda ba ngapi boy ko boy torga adum tawiri singai ba akhoi swaidana tamthi bagi saklon lawre moina tamthi bagi saklon lawre adu gadi karai chanage police personnel sing se akhoi na se da community policing gai torgna miyam ga nakshan mari tawna phagadam ni gai na meeting ga tawdana moina public unna dana tori miyam do pumsai chai re jikti chai draba adu mo yengadam leba protest to gisnu kai do ge taw kasu kai taw hinjalakanu swaidam to Delhi da san akhoi gi khade jantar mantar se tawrisidi ngasi jo congress ki lusing mayama phamna dharna to wangang tawrisidi Delhi go government kari haige ba kasu haidi den chhatra mayam sala adu to kasu haidi loi kanu gi india gi mayam gi kanu gi state mayam gi ma gi tangai phatab du la ka adu protest tawri akte ne ba si akhoi press club to la press conference to do tongnari akte ne mi se mafam lei ni akhoi se mafam pba akhoi na pd adu di myam gi sin men gi sin men gi kar saram pa ge adu di democracy na democratic oi khongjang kanuna pot na te hai bawani da aduna summe government su thodang ma de leita banati kai thang lage ga da ngasagi leipak sida akhoi irang ama thorakanda irang dona maram oiraga mioi bagi life manga punsi manga da ba adagi awa phim ma tawgadu gadi madu ngak pa basi tangai phadab ama lei adugi tangai phadab du di government ta leigani adugi damakta power pir lei ni district magistrate power pir lei ne adugi power do kamai tong na sine gado no sine Migi lepa kai bagi wafum laka da bokta aduna nga ga leini ha ga di adugi power shin ra ka da nam irang do namda ne ha ga di lepak thuai kamu do mu sho panatro bil jiga men sho panatro di kamai haro du ne sine khoina musu ho ba bjp kamu sa mana protest mi no ba kana gi mai tha do no ba government yo no protest bi ba mizoram tawri di mizoram government yaw di protest ba adu mizoram da mogi people mayam tuna mogi mla yam do onjan de akhoi di yaw do mayam do onjan ba yaw no bi natro mun thon man tro si di adu di democracy do kai chakage people do hundo me moina mui chat le ba democracy ne na adu di yaroi ba punna samino hai ba khoi hai na sumgi sumu langi la lumya na yar ga di tung tam ne sigi lambi sakadam ne ba adu saning de moi di adu na police do ngai moina kapi du masa mana wakte ne ba moi masa mana wakte ne ba moina lauri ba phirep moina lauri ba slogan mayam sing do nakhoi gi su yore ne police person nakhoi gi su yore ne ba dc ori ba nakhoi gi su yore ne ba chief minister gi su yore ne ba ado kari gi no sini khagi yema sela kandana khagi du gi tongan ma lom leibra ba masa hat kani mama hat kani du thaina gi ya kano do lo na ya adu ya ponte ba hoji gi matam dadi modern kano ne akhoi democracy ni lai si di miya ma si am sauk ja ni gari im laga vip im sakanda hanubi ma khong chana lan ge na lambi lan ge sakanda vip du lepaga hanubi du han salang gadam ni sibu phajaba ko sibu democracy phajaba ko ba adu natragadi vip tu wa la hanubi do hanubi ga hadaga inthura maga man chalagadi adu di karabi karma makhalgi democracy no ba adu na ninga sai hajari do Manipur government na hojik chathariba magi thong se misam miyam si sokpan gani haina saktharang ba orambadi yai adubu sigumba issue dadi miyangi protest se ningthina ta hollaga central government johon bio na appeal tong okay miyangi protest ningthina ta hon gadawni habni aduga tongan chappa mamba lengak na tongan chatpa aduga Manipur gi miyam na tongan chatpa gi fium se leita ragadi amana amado onsan arkbasi yaw batabni maramdana ani maki maruina miyam na pambi se karino maduda lengak na su yaw samina targadi amana amado onsan bagi fium daga law and order natraga tranquility peace kai gani haina chingnari ba maduna maram oidana impact tv gu tv channel ge content sing menam honor se men rasu ai habani honor habani step se adu swai se da menam honor pusana maram oidana content mayam amma utpa yaba yada bagi wafam se lagta ragadi koi media ge credibility heta koi di public na thoiba na akoi thoiba paw mayam event sing hatara all the event should be attended and reported well aduga amuk miyam da yohalaga miyam gi mit na kong ondorim ne aduba swai sida si gi pot kaina yohonba yaro sine yohonba yani habi gi wafam se labne na yes chummi akoi leiriba political system adug matugine media gi sumagi system adumak lagine habne koi india se democratic country ni press ki freedom lai aduba social responsibility media oigadabni habni freedom plus responsibility madu do khangna koi india gi media sing manipur gi media sing adum operate toribani aduba swai sida ngasai gi koi pressure hai gadro order ma pisal laga koi messenger mayam hai tar miyam mit na kong oigadaba paw sing thoi ba thodo wathong mayam se yohonda targadi koi messenger sing da na media house to da miyam na thamamba credibility miyam na thamamba trust thaja base mang ki roidra habani thaja ma mahan bagi yam chawbi isum chu lakto mali waja pradeep kari tham wafam thamini siam chumi heduga ajiki analogy yam se ga messenger ka pai po chu bese thaina gi marathon chen bi wari thi pa si lan tawre lan mai thi ore pa
bulun thona ala pori mi hatu boi wari ne ko sigi kana thole so ba pau asum lan mai thi le horena mai thi ren por mi jo hatu bi mo ne to ko ki mi de gi ado pe no le mo hai da piano player hat ko piano composer na ado mai sum khong jo wa ni yen khong ja mi na piano sei pe de ka pa gi ari film tar pe mo ne khoi si to si bo ari khoi si gi ka sa khoi gi media gi su credibility hai ka de apna khoi media su crisis hai tar has coercion gi possible chaun lai se to ya roi ga nam phur to ga to han da bi por ma ari co option por si yauri se khoi se da sarkar gi michang chang na mo to ko sa strategy sa michang chang gi mo su khar u da ban de khoi media so so amai to mo si da khoi media gi sa de khar kitang dangerous ho matam ne hai tar se kamai to na thena doi no se caution ga ni mak se adu sai hai se khoi paja gi ho om lai si ho si ga si ma gi merit si adana access to biraga sarkar ta sing hai sarkar hai ji democratic ko sarkar is kari no da praja gi will si reflect out doina praja gi will ji to anam le re adu ga si against le bi ga no hai si hangam do question ne ba praja me am hai chumra chum da pra phamin ra debate to si ada haji cap gi si am phai na thagat bo re phar si ne am phai praja na bhab ta di har ga na khoi da han biro me am ta han biro hang ta kai je phari no cap se na adu praja na hai chumi cap si khoi na kiri si chumi hai ra ga di praja gi for levi do sarkar ne praja hai chumi kaino praja na thagalak bo sarkar ne praja gi will reflect do ni praja na haren to ke praja su mop oi posiam le mar mota adu he to have there filter to ga mai reasonable akhoi me am ti elite ne akhoi me am ti intellectual elite ne thagle ne akhoi leader me am se moi ne hen bhab tham to ne se da praja hai chumrai na hai khalak an se da si support to si na ga mai moi hai si chumi akhoi tawri thabak si chumthok akhoi we si chumthok si habi masana rum phire hol le so thui ne ba si na ta na para hai si kari no se game te access to the key chap cha lep le re samna ha khui ho sa ilb gi am kun tarum ko ilb tawri si to kan si me am toina chainer is ke no thai ne leader set am le re moi to gira mari abo pone ilpc al matam dra ilpc manipur tham gum jen tham gidre hai sa sa na haji ki leader sing sin kitan khanda bhai se cabc la kan si game tor hai na ilb to kan sa mai haram de ne game tor da re generation amai la phau moi si kauroi do is gain no da noi manipur thuara mani khoi sai leibak sarkar he do sarkar amaduna leibak khini da leibak tu phatwa to giram doini sarkar sina si dei sa ke caption na moi phayeng khala khangdre phate khala ke moi si thum thok ne ba lb le thain matam da lb se le raga manipur mi chang yadra ga karbar ke loi suk thara gani thamong sen thambiram dre thamda kan thaju songnari ne ma amai to na cab se thamjalam si cab thamadi me loi na en lewa ke pharani an moi ta sen khan to ma gadi akhoi ne access to kan se generation amali lalwa tung gona phor adom moi to biram na to si soi lebak soi ni hai ga do ni hai kani se moi su kitan khan do no phe sa ba moi da hajik chu do ba ga si badnam si na black mark si hanaki generation dante matang generation a phau no chu le horo do ga no ke moi na soira magadi soi akhoi na di soire hai na moi ni soire hai ra ta na ki na to ra center ki to ra hai do ma moi ma san le to dare center ki center hai to ra na tra ta se na cap is pay si ga si lak ko me am si loina leimna phei ga har ga deba lak pa khoi legal oiba migrants lei ko legal oiba migrant ho ta chei tra ma thoi changi har ne ko ki citizenship apply to valid oi ka to se eligible oi se ade ja hajki to sina illegal oi chak pa si citizenship bi provisions oi te constitution da ade illegal oi chak pa kampu sing su citizenship bi ba da chei tra ma thoi lai na kak thar ga legal oi chang pa kampu de han thu do ri mo citizen phang chu ba si bo khoi ya phum thok pra hai ba si ya de ne yeli na praja ma am yeli se ya ra ga di khoi manipur ma lebang cham ja dre am si soirani kana bangladesh nak le moi 157 million ni moi population je ari 7 million nam cha tholak pa khoi sum da 3 million yo bonde adana khoi punoi loi ni habi potu ki da tokjari na si ki ri se chumi chum de si fadana ka assess or ga da ko na ma thong khoi thong haro thamani adu jang ni jang loi habi si di ko na generation ma la ga so ya roi loi si samna ha ra khoi democracy hai na number game ni mi masing ya badra power pack to ni mi masing ni he hen ga asam ki cha mo ni mi masing helak ta mo na power spacing kar ga di mo america khak mo na assembly se da daga parliament ta thakal ko mi sin masing hen ga la ga di mo na sem do lo se lo se aji handoi thong do mi jang ya de so punga han do ni har ko so khoi ka lo do pai kar di kem de ye ja ro na si me am the ki si apprehension me am si chumi chum de si phajana khanthara ga adi matung ena actions low phe center tak tak pani khande si to ga hoi sunga ya ro na
ꯈꯣꯡ ꯊꯝꯗꯔ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯍꯦꯟꯖꯟ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒ ꯇꯥꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯂ ꯇꯝꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯇꯧꯔꯤꯒ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ NPPꯅ ꯄꯥꯏꯔꯦ NPP ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯣꯏ ꯁꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯤꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄꯣꯗꯣꯏ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯞꯄꯣꯁꯨ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯅꯤꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯍꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ 5-6 ꯂꯥꯜꯂ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯍꯛꯇꯅ ꯂꯩꯍꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯀꯥꯎꯗꯕ ꯐꯩ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ सिगी बेन से लाबनी बेन से लाहलोगी है बेन मक्ति नत्रे मसिदा कोई रिमाइंडर है तारे कोई सेक्शन ऑलरेडी केबल टेलीविजन नेटवर्क की रेगुलेशन एक्ट 1995 तो ऑलरेडी यूजर अगले बस सेक्शन नंबर 19 नहीं मसी ऑलरेडी कोई केबल टीवी ऑपरेटर्स इन लोई खंगगा ऑपरेट मसाना तो फंक्शन तौजरी ने रिमाइंड तौर पे वाने रिमाइंड तो बसना अमु सिचुएशन से की खुदोंग चाबल और रिमाइंड तौर पनी ना सिचुएशन सी खरा साथी रे मरमदुना सुम पाउजी हापकनु हाइबगी वाफम मम लाकपनिना सोइसिदा हाप तब लाकप हाइसी करिगुंबा अखोइना लेंगाक्सिना मियामना पामी बिसिक पुन्ना चमिनम तारगदी प्रोबेबली ngasi थोइबो ऑर्डर से थमदबो याय कर्फ्यू थममदबो याय इंटरनेट बैन तरमदबो याय मियामना खोंजंग चंगसलिसिसु कोइ लेंगा की मायोक्ता नतबा सेंटर की मायोक्ता ओइना पुलप ओइना यानिंगदबो फोंदोकपा नतका तक्सन बो ओइना लेरमदो माली अदुबो हौजिकि मदुगी ओना तेनबदा तोंगान ताबगी मियामना तोंगाना लेंगाना तोंगाना मियाना स्वाइदा अनि से ब्रिज तौनो होनबा ब्रिज तौनो होनरिबा थोंग अमा लेंगा अमदि मियामगी मरता पाव फाउना होनरिबा मीडिया दुदा नंग सी पाव सी फोंग यारो मसी हापप यारो हाई तारगदी अखोई लेबाग मियाम द थोई पावदु अखोई गवर्नमेंट योरोइदोनी गवर्नमेंट करी पामे हादो अखोई पब्लिक तो योरोइदोनी मन मदो साइसिदा कोई कम्युनिकेशन गैप लहनबगी याम चाउबा अखोई ममी मसी तरकपगी मरम सी अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सी खक्तगी ओइना येंगबा याबरा कमाय येंगबियो लॉ एंड ऑर्डर सी कंट्रोल तौनो के दमकता मीडिया से कंट्रोल तौबनी कंट्रोल तौनो होनबनी मीडिया से ममाय चुम थोक तारगदी मीडिया द मसी कंटेंट जे होंद तारगदी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से मणिपुर पुंफा फानी नत्रगा मसी इन कंट्रोल लेनी है ना लौबी भी प्रकार वफम थमिनेंगे अदरवाइज कोई टीवी दा ngasi इम्पैक्ट टीवी दसु अतोप टीवी चैनल सिंग दसु लोइनमक ngasi थोकी बथौदो वाथोक मयाम से लोय यारक्तोइनी हायेंग न्यूज़पेपर दसु बिग थाना फोटो करि लोय यारक्तोइनी इन्फॉर्मेशन अमता लोसन ब यारोय कोई इंटरनेट बैन तोर फाउदा करि वफम थमिनी ओजा से आई ngasi हाइजेग्रदने unnecessarily को काना दबदा provoke to na ba prajada hena khorang khusau na ba dung step amane masim ai yam matang chade na lowe aduna immediately hayeng de restore to bom phayen khalle aduga ai wakhan da di electronic media housing se ISTV bu hairo impact TV bu hairo housing fawbo da yeng ba sidai sida ngasi fawbo moi gi hack right from very establishment torkiba matam do housing fawgi sida ai di अकाई कहीं यौद्रन खल है सेंसर तौबगी राइट से करी ओमिट तौनी करी डिलीट तौनी करी हापनी है लिबर्टी से फुल इन फुल एक्सरसाइज कहीं कंसाइन से मीडिया हाउसिंग से फजन लेन लवे समटाइम्स डिस्कशन आवर्स कुमुदा तौरपदा डिस्क्लेमर का हाथन तौरई से इंडिविजुअल वॉइस है मेट पे याब नते अदो समटाइम्स कनागुंबा खरना एरोगेंटली सरकार की मायक्ता ngang अदगी अनरिप्रेजेंटेड सेक्शन खरा दगी खरा अदुम ngang अदुना जनरल कइनो ओइना चटपे यादे है जनरलाइज तो यादे अदुने मयाम लोरी दे अदे जनरल ओपिनियन साकट पसे मीडिया याउदना कमा यादोइनो अदगी इमीडिएटली अखोगी ऑन द स्पॉट की पीबा ngambisi खबर अखोगी प्रिंट मीडिया सिंग नेक्स्ट डे लाक्तोइने immediately information nama pido sidi electronic media sin nata adudi sigi kanabasi lagum thokta braba aduna masi machin men ba haibase right to information nama koi praja gi pibudo adusu matpo oidoine mam kayumba aduna maram chadragadi aduna sometimes court lakpa yai aduga sum si sarkar ne koi thabiro ne tawragadi tawsum yadi sum haibiro ba ai guarantee tawjage ba ngamagadi thingbiyo ba yaro ba court intervene tor kane ba information matpa yade ba हाइदि मीगी जेन्युइन ओइबा इन्फॉर्मेशन अमा मीना पामगा लेरिदो करम्बा कनोना मदु अथॉरिटी ने तौबा यादेबा अदगा होजि पीरिबा सीएबी की इमाइबे सिंगा
CAB चनबा यारोय अदगी कयुम ए सात्र हाइबसिटी volatile ओइको मोय एक्शन दुदा मोयना ngang ba khotpa duna general natte heba adidi moide dum ngangi dune ka hemba dudi dum ngangnei dune adubu machang oiba apun ba leiba ki ware flok tana kholok tana changje leiba organization sing adegi leiba sida participate toriba luf mayam se highly sensitized ni aduga democratically tausi aduga within the ambit of constitution the amendment to taugono hane gi dum thambiu इसी requalification of हजिकी अखोगी illegal immigrants सिंचे तौबीगनु अरे आसाम की प्रजा हो इन सही यांखई हुंफु है ना अखोगी मितो खंदों ना बना होना रख तो मितो खंदो कांड मितो सिंजो थमजन नहीं है बा आसाम में को ठुगाई बजे तौबीगनु हाई बस सिद्धि है ना चुम्ब से करी लेगी है बा सिद्धि सिद्ध लॉजिक से अप्लाई तो गो तो बुनी अदुगा प्रजा ना पामी सिद्धि से कोई हंदे की सरकार से जो हारी देना सरकार प्रजा ना पांडुम तो रहे हाई ग्रेसिव ना अदु इतार करी प्रजा ना पांड्रेन तो रहे ना नवाले प्रजा ने तो स्टीन तो बुले मिन नरगदी हायेंग दगी दी CAB ना नमफुर पास तो को कोई हेगदी चना हलोय मणिपुर ददी अवानो पुकी CM या मनरकान स्टेट सिंग यादबा मणिपुर मिजोराम अदगी लेम यादना अखोई की स्टेट सिंग दी CAB पास तो को कोई चना हलोय स्टेन भाव लोबो ngam bai thongna le roi प्रजा प्रजा के समी नरगदी अदुगी वाखलोन से फाउदब से अखोई लीडर सिंग से फाउबि उसिंदा अदु इतारगदी केदुबगी वाय किजुक तौरइबा अखोई उजी अखोई ममांग दे ngasa हाइजेगी बदुनी जून 19 दा तौगिबो खोटखिबदुदी याम ऑर्गेनाइज ओइबा नत्रे मागी याम फ्रैगमेंटेड ओइबा कैनोम दा चथगिबा थबक ngमनेबा अदुगी मतुंग दगी दी अखोई सी याम ऑर्गेनाइज ओइरकांदा अखोई पब्लिक की मूवमेंट से पीपल्स की मूवमेंट से याम चुमना लाए हैबा अदुना कनागुंबा अखोई करी एलिमेंट खरना हेक्टर कई कई तौनी काइसे इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मधु मसाना मधुगी रिस्ट्रिक्ट तौनब मेकानिज्म अम लूप सिंग ऑर्गेनाइजेशन सिंग यावरग लेयबा अदुना अदु खंगबा मी सिंगना स्पेयर हेड तौरकांदा मयाम इंटेलेक्चुअल अखोई नो इन्वॉल्वमेंट नेबा सेबी फत्रे ना हायरे अरे यामना स्पोरेटिकली अदगी कराय देनो खंगदे अमंग द मिनिस्टर खरा दगी अदु दाने हेक्टर वॉइस दे थोले हाइदी तहुनिंग च तहुंजनिंग बा हाइतार को अदु मु थोलमना प्रजा सिंग समटाइम्स दे सौनिंग बस लेयबा अदुना अदु मु मयाम दो कंट्रोल तौननबा आईडी हजे हाइजरी हाइंडे इमीडिएटली रिसोर्ट तो बियो अदगी ISTB दसु अदगी इम्पैक्ट टीवी दसु आइन हाइजरी सिनी CAB लखथो चना हनबिगनु अदगी मयामना कोई लॉन्ग लिव मणिपुर अदगी कोई अदु खरा डेमोक्रेटिक कोई स्लोगन कई लाउबदु उत्पबाउदा किरागदी हाइदी अदु बाउद उपदा रेस्ट्रिक्शन मोइना फराम हाइरगसु अदु तौबा यादरगदी नोइनबक तोफम थोक्त्रो अतै नोइनो बेन तोफम थोक्त्रो अदु भाउगी थाक्तुददी हाइदी एज ए मीडिया पर्सन अमोइना हाइदी प्रजाना येंगिसी सिदने हैबा अरे ngasi कई तौग्रे इन्फॉर्मेशन गैप लेरगस अमुहेना इरांग थोएबा तमो कैनोना हाइदी चुम्मेबा अरे ngasa एंगोना फोन तौरेजे या रिपोर्ट की CAB पास तौरे कैनोदगी CAB पास तौरे हेदा हाइजलेबा आईडी टीवी ममांग दे लेरी बुंगो नंग कराइदगी नो सीडी पास पुथोरक्ट्री हे होजि बाउदी बिल से कराइनो असिरांग अदु तौरे नंग अंता हाइरो अदु माइ तौद्री खोद्री एकोइ हाइबा अदुना समटाइम्स मीडिया से समटाइम्स सिगुंबो सिचुएशन दा calm down तौनबो होनबदसु इन्फॉर्मेशन से शेयर तौरगदी याम फैयबा अदुना मसे आई हैंगदेदी आई हसिरेसिनी immediately restore to view अरे करी इंटरनेट बैन के दो इंटरनेट बैन दा वाचोई ngang मी माय तो मी दुम तमा थोले कोई हुई अदु साइबर क्राइम यूनिट याम स्ट्रांग रे अदगी अमन फायरिंग टू इनसाइट तो मंगोंड मी लिसिंग अमन थोमी कानदब थबक नेबा अदुना किसु ngamba नतेबा अदु सीदी मी की अखोई इंफॉर्मेशन की अखोई टेक्नोलॉजी रिजिम मतम से लेजा अखोई समायना लेबे हाइबसे अखोई जम्मू एंड कश्मीर दौना अदगी अखोई ngasa हाइबदो अखोई इसाना अखोई position से sometimes कितंग डाउन सुम तौलग थम्बसे आइदि पाम देबा ओके अदु वानिदा अदुना हायंग देदी इमीडिएटली सरकार आई अखोई हाइजरी सिनी रिस्टोर नोय तोबियु ओके रिस्टोर इमीडिएटली नोय तोबिजु अगई केनो को नोय हांगदोक पियु अदुगा फुल इन्फॉर्मेशन दा व्हाटएवर थोलप मयाम दो मयाम नोय थिंग नदोइनी हें हेत तौगदो नतेदना अरे कैनोम तौरगे मयाम नोय लेकुदोइनी हेबा अदु दैदुदा कीदना लेपगा म्यांग लेपगा लेहौदुना अखोगी फ्यूचर सु कंदोइनी अदुगा पॉलिटिक्स लेबिरिबा अदगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगी मखोगी फ्यूचर सु अदाइ लेनी सिने ओके फ्रिक्शन से क्रिएट तोबिगुन हैवनी अद मरमदना हाइरिबो ऑर्डर सी मसदे इबददी मथंगी ऑर्डर अमा थोक्त्रि फावबुदी अदुमक चनगनी हैबगी वाफमनी अदुबो मसिगी ऑर्डर से हयेंग खुदक्ता हंदोकपिरगा मसिगी वाफम से लेत्रि हैबगी रेस्टोरेशन की ऑर्डर अमा थोक्प्रति फानी कैनो हाइब मतमदा हाइरिबा फ्रिक्शन नत्रगा लॉ एंड ऑर्डर कायरा कद्रो हैन सिनरी बसी मीडियाना काहलक पनते काहन की बसु लेते कायसु काहल अदबो लॉ एंड ऑर्डर नत्रगा पीस एंड ट्रांक्विलिटी द काहलक कद्रो हैन सिनरी बसी मसे कदाइदिगन हैन थिदोप तारगदी मसी
law and order situation ngak pangam tapi ni ngak pangam drisi media na nate ngak pangam drisi mon mana dagi ni mon mana drisi miyam gi apam badu lengang understand to bangam dabana targa madu cater to bangam tapi ni mar maduna mada itu da miyam na pami badu cater to tar gadi masi hairiba law and order gi the peace and tranquility the kar kan hene chingnari basi kaim ta kair oi mar maduna media da machin melaga law and order situation ngak kan haba order si yam tuna handokip na phani on the not ngasi onati manu honki thamsi mata chalu sindergi ngasi thamsi da oja hemanta Oja Pradeep amadi Oja Johnson leng bertang ngasi thormsi bathawa happy kibam di mapung phan bidam to Oja humba mukana tha so brokchari appreciate your joining masin ngasi ki manu hunu ki thorm ngasi ki edition se karam to wi bagi ko dekhan birpu yagane koi mail id impactvnews@gmail.com natraga ko ki Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha birpu yagane du internet ti leram to manre but internet lebe matam da comment tha birpu yagane ngasi ondi manu hunu ki thormsi batang chalo sinjeri thank you so much